everybody. Goeiemôre julle. Welkom terug by Kickstown. Today we're going to have a very special birthday. I wonder who knows whose birthday it is. Ja julle, vandag is die kerk se verjaarsdag. That is why I actually brought a cake today. We're going to celebrate the church's birthday. So I'm going to blow out the candle because it's a special day today. I wish you were here to come and just share with my cake. I'm going to eat all this cake and I'm going to be so fat afterwards. Ja julle, vandag is natuurlijk Pinkster en dis die begin van die kerk. Ek wonder wie van julle kan onthou. I wonder who can remember when the church started. Remember that day when Jesus ascended up to heaven? He said to the disciples they should go and wait for 10 days in Jerusalem. I wonder, I'm going to remind you of the story. Ek gaan gou vir julle herinner aan die storie. Kan julle onthou? Jesus het opgevaar hemel toe. En hulle het ook so opgekyk wolke toe. They looked at Jesus going to heaven. And wow, the angel was there. And the angel said, go to Jerusalem. Ja, hulle moes Jerusalem toe gaan en daar moes hulle wag. Dit is wat die engel van die Here gesê het. And they were so sad. Their hearts were broken. Hulle hartjies was so seer. Maar hulle het gegaan. Onthou julle? En vir 10 dae het hulle gaan wag. Hulle het gaan wag vir die Heilige Gees om uitgestort te word. Dag 1 het verby gegaan. Nothing happened. The first day, and they waited and they prayed and they waited and they were sad because nothing happened. Still they waited and so they continued. They continued until 10 days passed. And I wonder who can remember what happened in the 10th day. Can you remember when the day passed and it happened to be the 10th day? Look at that. Onthou julle? Ja man, dit het soos 'n dwarrelwind geklink. It sounded like a rushing wind, and the sounds of tongues, they could hear that something was happening, and tongues of fire came on their heads. Onthou julle, tonge van vuur het op hulle koppe gekom, en wie kan onthou? Suddenly they started praying in tongues. Yes, exactly, that's what happened. You remember? It is said in Acts 2 that on that day on Pentecost, all the believers were meeting together in one place, and suddenly there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each one of them, and everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them the ability. Ja julle, dis presies hoe die kerk begin het. Toe staan Petrus op en hy vertel die evangelie aan al die mense en die mense kom tot bekering. Dis waar die kerk begin het. And that's where the church started because Peter was filled with the Holy Spirit and he preached the gospel. Now, what if you know what the Holy Spirit is? Let me just show you by using the example of an apple. If this is God, inside you'll find the skin, and if you look closely, there's a seed inside. If we use this example, as ons hierdie voorbeeld gebruik, dan kan ons dit vergelyk. We can compare this with God the Father is like the outside. Dis soos die skil. Want hy hou die hele aarde in stand, nee, hy beskerm ons. En in die binnekant, daai gedeelte wat die vleesgedeelte is, the part that is inside, that is the flesh that we eat. That is like Jesus that came to earth. He became Son of Man and lived amongst us. That is Jesus. And look closely inside, sien jy dit daar binne? Dis die saadjie. Ons kan dit vergelyk met die Heilige Gees. Want die Heilige Gees laat ons groei, nee? Die Heilige Gees vul ons en dit maak ons sterk, soos daai saadjie wat groei in ons binneste. Julle kan ons die voorbeeld onthou wat Tannie vir julle gewys het by die kinderkerk. I'm sure you can remember this example. Like the Holy Spirit is like a traffic light.
It shows us what to do. It warns us when there is danger, and it shows us when to go. When it's fine with God, we can continue. And when we need to stop, we need to stop. Die Heilige Gees wat in ons woon, beskerm ons mos so. So vandag gaan Tannie vir mamma en pappa vra om vir julle te bid vir die doping van die Heilige Gees. We're going to ask your parents to pray with you and ask Jesus to fill you with Holy Spirit. Let me quickly show you how it works. If this is us, this glass is your body. That is, maybe your name is Peter. This is Peter's body. If you could give your life to the Lord, it's like filling your life with the Spirit and with Jesus. He comes and He fills your life. And you become clean like this milk. Soos hierdie melkies wat hier binne ingegooi word. And do you know what? If you are baptized in the Holy Spirit, it is a very special thing. God gives us a present like this chocolate. Who doesn't like chocolate? So we get filled with the Holy Spirit. You know, when there's a birthday party and somebody gives you some chocolate, it's really very, very nice. That's how the Holy Spirit fills us. Oh, wonderful. And we can start praying in tongues. But we need to practice that, hey? It's like using a straw. When we pray in the Spirit, this is what happens. We stir first. We stir. Can you see? Sien julle, Tannie meng eers die sjokolade. Ons meng dit, meng dit, meng dit. Dis wanneer ons begin bid in tale. Meng dit, meng dit, meng dit, meng dit. Die woord van die Here sê, we need to stir up the gift that is within us. En hoe meer ons bid, the more that we pray in tongues, this is what happens. Yes, it flows over to the world. Dit borrel oor aan die wêreld. Ons verander. Hoe meer ons bid, hoe meer word ons soos Jesus, oukies. Ons moet baie in die Gees bid. Dan beïnvloed ons die wêreld rondom ons, want ons word meer soos Jesus. So nou gaan Tannie, ten einde, gaan Tannie gaga vir julle net verduidelik. Hoekom moet ons in tale bid? Hoekom moet ons Tannie? Hoekom is dit nodig? Why is it important to pray in tongues? I'm quickly going to give you 5 reasons. The first reason, die heel eerste rede, is, kan julle onthou, want, kom Tannie, hou dit bietjie swin toe, ek sal self moet kyk, want dit bou die gelowige op, dit bou ons, yes, it builds us to become strong Christians, like building blocks, those building blocks that I showed you. Then the second reason, yes, when we pray in the Spirit, we pray God's will for our lives. Yes, ons gebede kom in lyn met God se gedagtes vir ons, want hy verstaan ons hemelse taal, nie? En dis hoekom ons in tale moet bid. Die derde rede is die Here se naam word verheerlik. We lift up the name of Jesus when we pray in tongues. The name of the Lord is exalted when we pray in tongues. And you know, the language that we receive, we don't understand. But God, He understands it. And the devil, he can't understand it. But it exalts the name of Jesus. Dan die vierde rede, ons tonge word getem. Yes, it says in James 3, that when we speak in tongues, our tongues are tamed. Dan kom ons tonge onder beheer van die Heilige Gees, wanneer ons nie meer lelik praat, of lelik vir ander mense praat nie, maar ons praat net wat Jesus wil hê ons moet praat. En dan die laaste ding, die wonderlikste ding van alles, die duiwel verstaan nie wat ons bid nie, the devil doesn't understand what we pray, so we need to pray in the Spirit, and we confuse the plans of the enemies. So today, I want to ask the parents, please pray with your children. If they've never received the baptism of the Holy Spirit, now is your opportunity. And if they already have received the Holy Spirit, let them experience a fresh, new infilling of the Holy Spirit. Kom ons kry 'n nuwe, vars invulling van die Heilige Gees. Tannie kom
Nou, en ek vra julle, kom ons bid in tale en ons verwar die plan van die vyand. Hê 'n wonderlike dag en onthou, remember, always pray in tongues. Amen. Môre, Frikkie. Hi, Tannie Pietro, wat het jy daar? O, ek het 'n koek. Wauw! Vandag gaan ons fees vier. Verjaar jy? Nee, ek gaan jou nou vertel. Kom ons sê eens vir die maats môre. Môre maats. Hallo Ek maat! hoop dit gaan baie goed met julle. En aan elkeen wat verjaar het, geluk met jou verjaardag. Happy birthday! Kom ons bid gou saam. Yes. Baie dankie Here Jesus vir hierdie lieflike nuwe dag. Dankie dat ons vandag 'n spesiale dag kan vier en ons loof U en ons bid dat alles wat ons vandag leer in ons hartjies sal bære. In Jesus naam. Amen. Amen. Nou Frikkie, ek wil jou graag vertel van hierdie koek. Asseblief, daai koek lyk baie yummy. O, hy is vreeslik lekker. Ons vier vandag die uitstorting van die Heilige Gees. Ja. Weet jy wat dit beteken? Nee, glad Ek nie. wil jou baie graag vertel. Jy sien in die boek Handelinge Ja. leer ons so baie. Ons leer dat die ou deel van die gedeelte van die Bybel klaar maak en 'n nuwe gedeelte begin. Want jy Yes. sien, Jesus het eintlik gekom net vir die Jode. Ja. Maar nadat hy gesterf het vir almal se sonde, Ja. opgestaan het uit die dood, Yes. opgevaar het hemel toe, Ja. het hy belofte gemaak. Hy gaan sy Gees stuur Wow. om by ons te wees. Heeltyd. Die hele tyd en na die tyd, toe die disippels na vertrek toe gegaan en hulle het gaan bid. Ja. En hulle het so gebid en weet jy wat? Ek wil gou vir jou wys, sien jy hierdie vlammetjie? Ja. Die vlammetjie van die kersie? Yes. Wel, die disippels het gebid Ja. en terwyl hulle bid, toe kom daar soos vlamme op hulle kop, maar dit het nie gebrand nie. Dit was die Heilige Gees wat oor hulle gekom het. Wow. En weet jy, hulle het in allerlei tale begin praat. O ja, soos Duits en Frans en Zulu. Nee, nie Ah. sulke tale nie. Nee. Hulle is gevul met 'n hemelse taal. Oh, En dit weet moet jy- awesome wees. Weet jy wat, Frikkie? Van daai dag af het Ja. baie meer mense van Jesus gehoor. Hoe so? Petrus het sommer net opgestaan en vir 'n klomp mense vertel van die Here. Wow. En 3000 het daai dag tot bekering gekom. Jo! En weet jy wat? 3000. Paulus het toe uitgegaan na al die ander nasies toe. Maar wie het hom toe heeltyd gehelp? Dis die ding. Ja. Die Heilige Gees, maat. Die Heilige Gees is saam met ons. Weet jy wat, Frikkie? Ja. Die Heilige Gees is nou by ons. Hier by ons. Ja, jy kan hom nie sien nie. Hy is Ek kyk in vir hom, jou. ek kyk vir hom. Hy's in jou. Hy's Binne deel my. van jou. Ja. Die dag as jy jou hart vir die Here gee, Ja. dan kan jy bid en vra, Heilige Gees, kom woon in my hart. Wow. Maar Tannie Pietro, is die Heilige Gees nou in my? Ja, jy het mos jou hart vir die Here gegee. Ek het al lank al toe ek nog baie kleiner was. Weet jy wat? Ek dink ek wil saam met jou bid. Kan ek maar? Ek wil bid vir die inwoning van die Heilige Gees. Ja, laat die Heilige Gees hier binne my wees, Ja. nê? En dat ek nooit alleen is nie. En dan kan jy makliker vir jou maatjies van die Here vertel. Ja, maar die Heilige Gees gaan my mos nou lei, nê? Dit En hy gee jou die regte woorde. Wow! Is jy reg, Frikkie? Kom ons bid. Jesus, ek bid dat u Gees, u kosbare Gees nou in Frikkie se hartjie sal gaan. Dat hy sy hele lewe sal vul. Dat u Gees sy Gees sal volmaak en dat hy altyd u teenwoordigheid kan voel. Wow. Amen. Amen. Maar Tannie Pietro, Ja, gaan ek dan nou nooit weer alleen wees nie? nooit ooit nie. En wat as ek bang is of alleen is? Dan kan jy mos net bid Yes! en sê Heilige Gees, u is mos my helper. En as die as ek vir my maatjies moet vertel van Jesus, gaan dit my help om die regte woorde te sê? Die regte woorde op die regte tyd. Dis super cool. Dink jy ons moet saam met die maatjies bid dat hulle Yes. ook gevul word met die Heilige Gees? Ja, asseblief. Maats, kom ons bid gou. Heilige Gees, ek wil bid dat U elke maatjie wat vanoggend saam met ons kuier, se harte sal vol maak. Heilige Gees, vul hulle van kop tot onder tot by hulle tone.
En Heilige Gees, ek bid dat hulle u inwoning sal ervaar en dat hulle u gawes sal ontvang, soos dat u dit in die woord beloof het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Wow, nou gaan ons nooit weer alleen wees nie. Nooit. En ons het 'n helper by ons Die hele tyd. Maatjies, weet jy wat? As ons nou hier klaar gekuier het, wil ek jou vra om na mamma of pappa toe te gaan. Ja, Of ouma. Ja. Iemand wat jy weet ook met die Gees vervul is. Yes. Die Heilige Gees. En vra vir hulle om saam met jou te bid. Amen. Sodat jy ook die volheid van die Heilige Gees in jou lewe kan ervaar. Wow, dit sal so cool wees. Frikkie, is jy lus vir 'n stukkie koek? Ooh, yes, ek wil oorkom. Ek dink, ek gaan nou hierdie koek sny en ons gaan hom saam met 'n bietjie tee eet. Oh, Kom ons sê eers vir die maatjies totsiens. Bye bye, Totsiens maatjies. maats, sien julle volgende keer. Bye bye.